ngasi oiba tongan tongan ba page kharagi post seng collection tawduna miyam da thamjage amadi video asibu miyang tabiri bupuna mokpu loktak mapau updates ki makeidagi taramna ukchabaga loinana ikai kamna butchari ahan moina iduning thawai riba page asigi post amani khak lokhot charaga thamjari center na kuki narco terrorist loyalty utpa oina uyok sing kuki terrorist post agi bsf personal tangkhai ama lokthokre kangpokpi kuki police amadi crpf su mapam aduda thamjinba haure kuki narco terrorist na tawriba demand ti mafam adudagi security force pulap lauthokibani karigumba kangpokpi police amadi crpf thamba taragasu kuki narco terrorist singi command amadi control makha crpf amadi police sing adu laigadabani hairi kotuna center da ngarang tagi tharaga numit nini gi matam piri hairiba matam adugi manungda kuki narco terrorist singi demand pirak taba taragadi yamna sathiba babna lamba phangdaba makhalgi violence national highway da natraga atopa mafam da thokani nahan DC SP office thugai kiba SP mamai mamit ihing nahing taba makhai phu kiba thodok adudi kani sunate kuki gi mathakta karimata tawba ngamloi maramdi Delhi gi boss na protection piri panbaya badi kangpokpi police station adu na yetta CRPF camp AR camp IRB camp loina lai maitai kuki lan horok padagi mafam adu da security force punamak combine oina pula punna laikhrabani SP phuraba police station thugairaba phawba adu yamna CRPF AR IRB sing karimata ngamdriba aduni center amadi kuki terrorist singa secret understanding amalai high riba understanding adu ngangnana ba center gi leader singna kuki terrorist singda loyalty utpam thokpa adu mayek sengna ulakpa pamli national highway temporary hangbagi wapam paladuna video aduda court to gi speak aduna highway tingbagi matangda atopa community nagadagi su support phangde amaromda center ga saiboldagi CSF lokthokpagi understanding ama lagle maram aduna temporary highway hangba hawan bani kotuna balancing act tawraga chatkani makhogi video da maitai gi mathakta aranba propaganda ama tawre December 24 dagi maitai da nomai kapnaba kangpokpi district pumba nungthil pung ahum dagi dukan thong lolanduna nomai kapa horakhiba adu maitai na December 24 dagi nomai kapa haura I hairi kuki gi pandam phangnanaba maitai da onchillaga nomai kapa nattaba atopa pambai leite haiba ase hanjin kuki terrorist leaders singna hai krabani center na kuki narco terrorist singda yamna loyal oiba utlibagi maram karigino Delhi da phamba neta babu baya military officer khara kuki narco terrorist singna blackmail tawri kuki singa pullaga personal interest profit making phangnanaba tawminakhiba organized and unorganized crime singadu expose torpa taragadi makhoina pairiba top position amadi career manglagani adu kibagi kuki na haiba makha yari kuki na ngamba se Narendra Modi sakar phawba thugaiba ngangmani hai Modi sakar su kuki kibadagi makhoina haiba illaga chatli haiba pesa sina fongdoli pesa sigi makhata tharakpada 18 April 1833 da Manipur gi boundary international recognition gi Manipur gi Maharja Gambhir Singh ga British ki commissioner PJ Grant ka Jiri Treaty sign tawnai treaty adugi article 1 da Jiri river gi eastern thangba side makai Manipur gi lamni western side makai British India gi lamni article 6 da Ningthi Tudel Chinwin river gi Manipur rom thangba side makai Manipur gi ni Brahma rom thangba makai Brahma gi ni 1834 gi Pemberton line sembada Cabo Valley Brahma da pitokhi adum oinamak British singna Manipur gi Maharaja da thagi Cabo Valley renpi 1894 da Manipur amadi Chin Hills ki boundary adu Major Maxwell na maktawi 1896 ta Colonel Maxwell Major dagi Colonel promotion karena Pemberton Johnston line asigi boundary pillar 38 yungki Sir James Johnston na Pemberton line ga mari leinana semlamba boundary commission 1881 Pemberton Johnston line adu Colonel Maxwell da additional adjustment tawki Pemberton line 1834 Gambhir Singh Maharaja gi matamdani aduga Manipur gi Chin boundary line 1894 da remarking tawbani Surchan Maharaja na panma matam Sir James Johnston matam 1877 dagina 1889 Sandrakirti Maharaja na panma matam danate Sir James Johnston gi matam da mahaki lyric my experience in Manipur and Naga hillside na maming yamna chatpa ama leibani library bidasu book oina phangmani Manipur gi literature loba makaidi leijaramgani kadai dagino gyan tataba Manipur gi map tangkai ama internet dagi phangba e-book 2011 edition gi My experience in Manipur and Naga Hills ta hapsilakle aduga Churachandpur makai kuki gini haina asemba map adu claim tarokli internet ta e-book upload tawbada panghap ta hapkiba oirini AC Banerjee ki Eastern Frontier of British India 1784 to 1826 e-book tasu
मनपुर की हौजिक लेरिबा मैप असी अदुम मनपुर की 1800 मैप नि हाइना हपचिली कैप्टन आर.बी. पेम्बरटन मसाना इबा रिपोर्ट्स ऑन ईस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1835 ता मैप याउदे खरा लेरदी कदाइदगी मैप नो अमा हपचिलगनी 1907 की बेंगाल गेजेटियर मैप अदुसु सुरसान महाराजा पानम मतमदनी मैकले हाइदन मनपुर की मैप 1800 की याउरिबा अदु भगत चंद्र जय सिंह ना पानब मतमदनी अहोम असम न मतम अदुदा मनपुर बु मैकले हाइना कवी ब्रिटिश का ट्रेड एग्रीमेंट साइन तौनबा मतमदा मैकले हाइना पल्ली हाइबा वफम सिंह फोंदोली मखा सतरकपदा एटी की लुचिंग पुरेल क्रोंगान बखुमन की पेज तगी पोस्ट अमखक लखोच्चरगा थमजगे हयेंग हाइबदी ngasi कोनुंगदा इनिंग थौगा यावरगा पंगल की लुप सिंह वरी सनसी हाइख्रे अदुना अरेंबद इरांग सगत कुमसे मदुना अफबा अमत पुरक्लोय हाइबा वफम लुचिंग पुरेल असिना थमगली मखा सतरकपदा हि याय खोम्बा न्यूज साइरिबा पेज असिगी पोस्ट अमनि खक लखोच्चरगा अरोइबो इन मियामदा खुदल तमजगे खोंसांग रेलवे स्टेशन दा 2930 MT7 थुंगलरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह की सोशल मीडिया एक्स अकाउंट दा थगलकपा पोस्ट अमना खंगनगली पोस्ट असिना मखा तारादुना हाई मणिपुर की दरकार लेबा एसेंशियल कमोडिटीज सिंह ट्रेन की खुथांगदा तपना तपना पुसिलकली हाइनसु पोस्ट अदुदा पल्ली आइन काइना मणिपुर दा संगसिलंबा म्यांमारिस कुनगा तरुक मसागी मरम म्यांमार दा अमुक ngarang halankhre hairi national highway 2 दा लमदम असigi तंगाई फदना नोंगमदा चंगद्रबा याद्रबा पोटचै पुदुना लाकपा गरी चहुंग कुंथ्रागा मथोय हाइरिबा लंबी असिदा पनबा यावदना पुसिलखरे मखाताना पोटचै पुसिलकपदा खुदोंथीबा थोक्तनबगिदमक चिनिंगाई ओइबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स नाकनबा सेक्शन थरांग लखोटखि मणिपुर डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता पामदबा थौदोक थोक्तनबगिदमक चिंग अमसुंग तमदा पुनना चेक पॉइंट सामगा तरुक हांगदुना अचटओंगसेंग चेक तौबगी थबक सथगरे हाइरि मखाताना कक्सिंग एरिया दा संखाई तुंखाई तौबदा चेनबनी हाइबा आइन थिंक्रबा ललौलुक केसीपी पीडब्ल्यूजी की कैडर्स अमा फगटखरे पुलिसना फार्मा मे अदु वबगाई लेरक अचौबदगी थनाउजम जॉनसन सिंह एलाइस ननाउ सही निपु निथोय कवी हाइरि मखाताना चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लेबा खुगा मता विलेज दा अचटओंगसिंग चेक तौबगी थबक सथबदा 4 व्हीलर तोंगदुना लाकपा मियोय अनिदगी WY टैबलेट्स अमदी ब्राउन शुगर पुरंबदगी पुलिस न फगटखरे हाइरि पुलिस न फारबा मियोय अनि अदुदी पी थांखालाम चही निफुगा मंगा अमदी मंगलियन खुब चही कुंथागा निथोय कवी हाइरि मखोय अनिदगी सब केसेस हुमफु द हापतुना पुरकपा ब्राउन शुगर 776 ग्राम्स 4 व्हीलर्स गरी अमगा लोइनना ग्राम्स हुमफु रोम लुम्बा WY टैबलेट 537 फगटपा गमले हाइरि अरोइबोइना जिरिबम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लेफम तोकपा डॉक्टर सुना लैतबा अमदी CMO थमदबगी मयोक्ता जिरिबाम मैरापाइबी CSO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉनिटरिंग कमिटी अमदी जिरिबाम दा लैबा तोंगान तोंगानबा लुप सिंह की म्यूट सिंह याउना जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल OPT अमदी CMO ऑफिस थोंग लॉन्चिन खरे हाइबा वफम असि थमलगा नसिगिदि मतंग साइदा लुशिनजरे।